E kinangia na beti munzo ni kiango na wa Afrika kwese kina kodro wande so ekiba dali moti kodro tala teneti asangoti kodro so ni kiango na ti akota sangoti eti la kwiso asangoni na molongoni izi anga cha sangoti so na mbeni makanda so sanduku ngenzati BGF ti be Afrika agwidati wara irini aike certificat ISO 9001 tingusa kyuse na ndoni balakona okuteneti anzoni kusala solo sara na bageti yambango azuso azangi za sala mbagi sanduku ngiza so eke guna mbagi nika matanga ni abagi gina bileti biati kodro yeke zile gina Sylvain Sele kanti muna ye asango na Anthony. Tatene matango so tambula na bagi chindo chilango na chitengo ko bele jor plaza na batachi bongi na belechi biachi kodro poster archange toadera akutazo chukodro tumana mukunzi chi badalezu ozo belet bia agene ngana la sokwa ke sakusala na bagi sanduku nginza PGF kundu chi bemengondo veritas sonalili ya pakara Christelle Mafogongombe afaso biana temungo makanda na sanduku nginza BGF agana beni kapachi bembengondo si afaso biani tatene kusala sulu ke sara na legechi koforo ngana tenechi ya mango azo alimbi na anja association na sisi ndalichi asanduku nginza sakitonga so alimbi chitene amuna lo makandaso si afaso bian le ke kozo ndokwa sanduku nginza na kodochi be Afrika so ke sa kusala chilo na legeni ya pakara Christelle Mafongongombe chi kunduchi veritas amu makandaso kozuni na biachi kodofo Saint Archange Toadera sinapikoni lokire lomuni na kota waenda chi BGF Hervé Koboma Longo beni kapasonga fadia bagigi aike mungo beni makanda nde so amunga biachi kodro Saint Archange Toadera so le dachi tene lugal le duchi na yachi matanga so nga na teneti sango kusala na talegeni so lu unda lakwe na amenge chi kodro na yachi atene so le eketene Hervé Koboma Longo kota waenda chi BGF chi be Afrika aike fa tene nandochi matanga chimungo makandaso cérémonie là soit que beni kota cérémonie tenti banque BGF Centrafrique parce que il wara beni kota mbeti soit irini certificat ISO 9001 version 2015 certificat ISO 9001 so a gagné parce que lenga ndo so ikisara kusala da que banque aujourd'hui a évolué dans un secteur so avec un gangu parce que atteint terrorisme, atteint blanchiment de capitaux, atteint à mauvais accueil, aïe mingi a que passé n'ayati ndosu sa que sara kusala nangizada ni la si à la bas année passée il y aura l'année beni makandaso irinia que certificat AML 30001 étant ce il y aura AML 30001 il peut il faut faire il y aura certificat ISO que tu sois fait que et qui yamba clienti na legeni et qui sara kusalati na legi tu son diafa ni là si le soit il doit tenir certificateur ni avec bureau Veritas à la ga pendant un lango mingi il a les sara kusala à la ba gereti kusalati ni akona ako aye so à la base que nous n'a pas la tenir il corriger à la kiraga encore à la contrôler et à l'angba ba que biani banque na l'outil faso na toute zone légale aussi à unda na loi ni là c'est là so officiellement aga muna bureau Veritas ni à quota zone aga c'est la muna certificat ni so là so na devantique biati kodro na devantique quota tu kodro quoi donc bi mungo so aussi tembikiri quota singila qu'aujourd'hui na biati kodro so le yeda sur le Ghana ngoiti matanga so et na président de l'Assemblée, na premier ministre, na ministre, quoi soit gala, so na kota ce contre ce quoi à gala pour côté là so. ngone ke tselo ndo na batati bongi e supe igwena kodro komandati nana mambereso li kodro ni aike boarti fanala na bikwa okoswa on ndo kwa ti bendo gigite na tsiriri agwedalani ti sepela ngu baluse solo sar na kodro se tibe Afrika matanga ni abagigi na gbeleti leti kozo gbelegbi amukunzi tinkorobia Félix Moluwa ngala gwingada tiziangani polele ti pialoso adirina tene PBF batinga tena ndoni awagosinga ti so kelani na mbagini kazo tonga na Mariel Konzi ngana Justin Kakudamba ekifana itene nandoni
asala la songu bali usesi kunduti abenduti gigiso akisala kusala ndaliti siri na kodosi ti be Afrika agudati sepela kota lango ti lolaso na kodosi ti be Afrika bimi na kota dabatati nana mambere kodosi se ti bwa gesi ala sosieki akota suti koto kwe agati kokapa na yati kota temingo tereso amule geti tene azilege na kota pialo sosi dama manginza ti mungo maboko na maingo chi kodro ngana kundu ti PBF agudati ziana sisi akapa ti kusala so agudati tambulana dagbata ti bwa so aike gi oko ndali ti kota lango wala kota matanga ti bango gigi ti kundu ti abendo ti gigi so ayeke sala kusala ndali ti siri pepe ayeke ngambeni tango ti tene abumbi ala so kue ayeke sala kusala maboko na maboko tene ti maingo na kodo sisi ti be Afrika ti kiri ti gbuli ti bagere ti apialo wala ti bagere ti akusala so si alingbi ti sala ti tene aya kodo sisi ti be Afrika na nduzu fini pialo so ayeke ba gigi laso so ayeke mu lege na ala so si aguda ti kpe kodo sisi ti be Afrika ngbe na ye na ya ti angu so ahon ti tene ala kiri aga aduti awarando ti duti da ti waran zoningu zoni tengo kobe ngati lekere tere ti ala ti sala kusala ti kontro ti lo so si lo yeke na ndö ti kundu ti abendo ti gigi so ayeke sala kusala ndali ti siri lo fa so ayeke awabe Afrika na lege ti akusala so si ala yeke sala si alingbi ti kiri biaku si kodro alingbi ti gue na dawa ngati lo so si lo yeke kozo gbene gbia paka Félix Moluwa lo kiri lo dabe ti awabe Afrika tënë ti akusala so si akota zo ti nguru gbia nga na azo ti bendo ti gigi ayeke sara ayeke ndali ti maingo ti kodro ndali ti sedu ti nga na tënë ti siri ti tene kodro ague na dawa. ekiri na gbata ti bongi ti fana la so doka gbene gbia so abando na ndö ti ken bingo ya ti kodro ague da ti wara biri ambeni kutukutu so ungoni kue ayeke osio so marque ni ayeke Toyota ayeke pialo ekpe ngba si ague da ti moni na ndö kue gbene gbia so lo so lo duti na li ti matanga ni ayeke gbene gbia Bruno Yapande nga na ala so yeke sara kusala ndö na tere ti lo lege oko nga ala so yeke na ya ti pialo so obe de kue ya mali nga na ken likundu ayeke fana ye tënë na ndöni akutukutu so si amuna akota komonda ti lobai ti vakaga ti baskutu ngana ti mbomu ayeke ti tene amu maboko na ala si ala sara kusala ti ala na ya ti doso ka na taligini na ya ti tene ti lo so lo yeke na ti tene ti lo so lo yeke bando na ndö ti pialo ekpe ngba lo fa so mungo maboko so ayeke ga ti tene amu maboko na azo so kue si ayeke sara kusala ti lita na ya ti ando so ka ti tene ala sara kusala ti ala taligini nga ti tene amu maboko na ala si ala sara kusala nga tene ti awabe Afrika so ayeke na mbage ka lo so lo yeke kota komonda ti lobai lo yeke fa na ye bibe ti lo na ndö ti akutukutu so si amuna ala laso kusala ti ye so yeke sara ni na sese ti bongi ape yeke sara na kete kodo e na kete kodo so la baso lobai ayeke na 6 sous-préfecture na gbe ti lo e alingbi ti tene e coordonné a 6 sous-préfecture so kue donc ayeke ti te e tambura na ni na ti cadre ti kua ni la si amû na ye oto so te ti kpale yeke mingi alege kue ayeke ngangu e tongana si ti tene gue na kusala ni si kutukutu ayeke dape ayeke kpale mingi donc amû na ye oto so na ti cadre ti mission ti kua ti e ti régalien ti e ta ti tene e arrivé ti te e duti na terrain ti population ti e rapproché population na administration e peut e duti nduru ti tene gere ti kusala ti e ta atambura na lege ni na ti kete koto unda na ala kue so si amû na ala akutukutu so ti tene ala bata ni na talege ni si ala sara na kusala so si ala gue ka ti tene ala sara na ni la i mu singila na ala na mbifanga so a secrétaire généraux ti a préfecture ti a mairie a comptable a secrétaire général ti a sous préfecture ala kue kue wara kururu ti tene ala sara na kua ni le ti ala abeme na ndö ti apialo ndenge so yeke sara na cadre ti ye so atengbe na projet ekpe ngba na ti mbi na ere ti gouvernement ayeke ti tene mu singila mingi na banque mondiale nga na lo so ayeke andö ti kundu ti ekpe ngba wala coordination nationale ti projet ekpe ngba so kua ti na ala yeke tambula nzoni mingi na mango tere ayeke da mingi na
ala ke zapepe ti mu mamboko na ye na ya ti kuani si ya ti kodro wala lekengo ya ti kodro na lege ti poroso ti kangbingo ya ti kodro na ti maingo kodro aga tai biani na le cha centrafricain kwe ayekeki na mungo a le ti kutukutu so nga na tarango akutukutu ni si a ko kapa si a ko yanga mbeni sangune kiti so aiki birisi akanga yanga ni tipiki yango patara na popotingo rugby a société civile ngana ando kwati kodro na ndoti teneso atene neneti anziati engagement internationaux ngana nationaux teneti a droits fondamentaux na kodro société pe Afrika yekezilege na junior Maliavo ngana Mati Terence Ngoy tifane itene na ndoni akutaka pati pikango patara na ndoti teneti njati neneti azu so abagigi na yati langu se na ndoti pikango patara ti caisse nationale ti sécurité sociale na gbata ti bongi agudati kanga gibiri na nguti apikango patara so ala so akoka panayani agudati fa akpale so kodro seti be Afrika kiwara na legiti ateneti njati neneti azu ti so ala inga a organisation ti société civile so que omene ala bumbi na tia consortium omene ala sa la na beni so ya tena monitoring tiala a rapport tiala na ndoti terrain ala constater ambena yi a défi na ambena yi na ndoti terrain si laso maboko na itati ti division ti droit de l'homme ti MINUSCA ayeda ti tene a organiser so ya tene dialogue interactif ti tene ipika patara anduta yeso si ala dégager tel que la recommandation a permettre au moins le gouvernement à améliorer conditions de droits de l'homme dans la République centrafricaine. Mais là, il y a mal. Si non, ayeso ala teneso ambena ina ke da diangu a commencé ça depuis la ministère de justice il moi mesure bani par rapport na ayeso si ala londi teneso à faire en sorte que agbata ya ça sosi ala la inga na pe mais il faut ayeso si isara asa si ala teta nzere ala mu bonno ambena iso di sara pe ye danani fa ke bandi na ta comité de pilotage il présenté nika alimbisi ya suani ndoni agunana rotitable na wundingo ti pikango patara so ala so akoka panayani agudati su amena recommandation so ake mulegi na ngorubia titene lubatunga nanye si lo limbiti zana sisi ayeso amulege titene akpenjata zo ngati tene amunga ngunga ndia tindo kwa so ake ban tene na ndoti njati neneta zo ti MINUSCA lo fatilo lo tene ndo kwatilo ambala koti mu maboko na la so akina yati société civile ngana ngorubia titene tene tinjati neneta zo agata tene na ndoti sisi be Afrika kwe ala so akokapa na yati kota pikango patara so ala kangi gina anzumia tene so afatilo atene fadeso ala ki mu atene so titene asarasi tene tinjati neneta zo agaye tita tene ngaye so alimbiti ne tene ti awa be Afrika kwe Minisangune kiti sondo ko atikom natu ALPC agweda biritimu makanda na ala su ungocha la kwe a onbalako so aike aturugu tikoro sisi Afrika so amandaye na nduti aleti angumbenga na aketeni yekezilege na Roseline Ndapayasa gana chéri le malimba sa tifana ye asango nantoni matanga sa bagigi na legeti tomombela ndali chizango zo kona terechi angombechi aturugu chikodo chi be Afrika na ati lango sio ala tia kesa kusala na ndo kwa chikona ngama ala tia kesa kusala na ndo chizango anzo kona ndo chi angombe amandaye na ndo chi ngobo chi kusala so alimchi sala na ndo chi dunia mubimba lega kona matanga chimungo amakandaso azipelele yanga chimini kata chizango zo kona terechi angombe na bata chi buninga na yachi akete kodo chi be Afrika amule ke chitene a inga angombe ako ngasi amai akusala chingombe si akanga lege biani na nzingo angombe kozoni kwa comme na ta marqué ngombe depuis mais tiso isara mingi gina bangige isigi mi pensais gona sibut et imbagi na bangi pour la plupart tiso ikegwe na kete kodro mati marquage ngati muzui tona marquage mobile alinga ngombe akiti kwa titurubu ipe boni igaisar ngwasa langota njoko sikina na lope donc iko gona mbagita turbuni na ngosala kaza ya ko gona région ti Équateur il bagati berberati jusqu'à bois région ti Yade so chef colonial Bosangwa igwe na Kaga il mbagati Bambari
ensuite igona ferti so akambageti brillantele birao beni oko so akoka na ya chimanango eso afaso bechi wanzera mingi ndali chimanango eso. Alors là sui londoti wara makanda tie aki alingo kusala sui sarani silaso e wara makandani yake magi na makanda pa kenzuni tene izana kusala ainga tie so e wara nanduti makanda so titena mulegi na e batonga na yesi ilimbiti kirna kokona ngangu tene chi tambolango cha kitangumbi ne ati kodoti ala inga na cha tanga tango eso kodoti ya bapa si mingi tene ti sécurité e yeso mulegi na insécurité korotia qui sui ibembe dondo changu miti nzoni hapa alors zango zoro kona tire changu mbe amuni yosili gitene ikanga ligi na ngombe tete na tambula kiriki Ngala ko na ti akosango so abatene na nduti angumbe biri ya gwedatiza kozo tene ti leke ngombe ni daso ayeke tutiande daso ayeke batande aleti angumbe so aguninga na angumbe matanga ni abagigi na mbageti ndoko gbenekbia ti défense nationale na gbelele ti lo solo eke général de corps d'armée Léopold Bruno Izamo solo gana ereti gbenekbiani Martinez Gayo Blonde Bambe sango nandoni matanga tilungo kojo tene ndali tile kerengo da sofade aikezande angombe so agbuni titena batani na nzoni ni si asara shoni na azu pepe atambula fade na akuta tene ndeni ndi so akuta azu so aga atene na yacha tene chala kwe ala faso daso aikezarande si abata angombe ti sara si sioni asara amulenge ti kodro pepe a duti inspecteur général solo gana iriti bien so abandona ndo cha turugu lo fana ya ti tene ti batene daso aike mulege ti tene a kota a anjia so abandona ndo ti batango ale ti ngombe wara angombe so kodro ti ebe afrika suma boko sulo na gbeni atamla na legeni si amulege nga alo ti tene fade na lekerengo daso aike mulege ti kiri na peko yeke angangwa yesu ngombe alimbi sara na amolenge ti kodro momunga lege ti unji na tene ti lo ti kiri singila na onu dese so si amu maboko ti lekerengo na dasu ala po inga lani kodro ti a sinatia ti bira nimbi ya kazema ngombe onani so si kodro ke kiri na ti pe kenzo di tene wala mindo so angombe so tona buni ya gazada agit na go batana pe ditene asala si ngombe na kila sigi ona tambina ligi so ke bani tiloti sara kiki na population tiloti ndia ina na ndani so si sara da so bina ministère de défense na existe na buni de défense place au point ngombe ke danser a buni a eganiki nga aussi ala so ayeda ala inventika tikila ngombe ki ala ganiki singila ki batangombe so to koni so tanya muzi yawe formula na binazo aturugu sa formula ala ba comment ake batangombe so ki simini contrôle ake gari gouvernement tibani tiba comment gérer na tabu ala ketene na awa ni mo ko sombo ko ndo ti chabuso ti akimbuso tene bunda mingi oni DC so sigina ngiza aza payer entreprise so agati sara kwaso bunda ngaso entreprise so amuliti sara kwaso tene aina buna legini si ele tene batara ngombe ti nzoni ala ide lani mingi na legita buku ambiti bali so la gana iso concret ti magasin na pikoti tene ti lo fade aduti zango kojo tene so akota zo so kwa ti sara na ya ti maboko ni ago fade ti sara ni akenzoni inga itene da so fade aike unze ande isi fade so na useka pati asango ti yeso aike gengele sango kingile sanguti agunaye na gbatati bwali ti fanala so ti londo na lango baluse na uku ti si na lango baluse na miombe kozo ti ngbingo terrain ti forum ti ala so ayeke a membre ti comité ti amaseka ti JEA abagigi na ndo mama tënë so atënë alingbi kusala so ala so ayeke a membre ni asara tënë ti maingo ti AJEA na 21e siècle matanga ni abagigi na gbele ti le ti akota zo ti danzapa ala so yeke na li ti andokua legi akonga gbia ti kodro
Faustin Archange Touadéra Akonga Kapa na Mbagini yekizite legena ala chitene ala matena ndoni na yangati yani à la société à Masekati Majorette à Sarani. À la Sarah, lettre Tijoya, Sosi Afa, jeunesse évangélique africaine. Nayati Matangaso, Ayagati Kodro, Nanduzu Tongana, membre du comité Tijoya, Tenetiso, le Sarakusala Mingi, Daliti Maingoti Amasekanga, na Teneti Siriri. Namungo Teneti, le Sosi, le président international du comité Tijoya, le Kiri na Pekoti Mbai, Ti Bumbiso, Sosi na Anguso a on, Bumbiso Awara Akpalesi, a Tina CC, aujourd'hui si le Undana Amaseka, quoi, Titene à la Sarai Tongana Awamabe, Singa, à la Tongana Menita Pandendaliti Ambatala. Tibiati Kodro, le façon Gia a Sibeti le Mingi na Pekoni Sosi a Mulu Tongana membre ti a comité ti Joya, Singa le Yeda, sauf à Dini qui s'arrende Kusala Tongana membre ti comité ti Joya. Les pensées d'Internefaléa Kotazo ti comité international que ça a béni, il y a dit que ça a fait soit fait. Il y a dit à Dobet Ningamomingi. Azara si Boutileti Diagakete. Parce que Andoso, t'as été bien dit. Et que des flambeaux. Du flambeau. Attention quoi. Chef ti attention. Agalégidi là. Et à qui le binapoko mingi. Biba Giati Beti. Biba Yesu qui à Kota Zouti. À chef ti à Fanaï. De toute façon que aïe soit la Fanaï. À Fanambi. On est là à les guider, guider là sur. Mes pensées, on a peut-être déterminé, mais mes pensées, Yesu Bimandaka, c'est ça aussi, Azana Beta Centrafrica, qui a choisi le président. Il y a un petit mouvement, un petit flambeau, voilà la lumière, il y a un mandat, et là, ça, la guigiti, là sur. À Pembaye. Asala si leti ya mwati pimba na baiti zapa. Leti ya mwati ba. Tourner avec na baiti zapa. Et na kode ayeswa na fanayi titene pimba gigiti. Titambla zoni. Pimbo betiti zapa. Pimbo aussi ntiati kodro. Parce que yeso a demandé nati flambeau de lumière à Kenila. Et que qui citoyenneté il y a eu, mais qui gagne aussi citoyenneté c'est parce que ton organisme citoyen c'est ça s'appelle il pensait mon petit citoyen citoyen à côté so à chefti à Fanaïla ton moitié d'outil il va y a eu commencer d'abord tu tenais tamboulati à petit Johnny tu tenais un flambeau. Beaucoup oui dans d'autres lumières tu m'appelles pour ça lumière tu vois ça si digiti mon à Ganzoni c'est Zapa à Bénir amatanga ti zingwangani a unzi na mini sombela ti elingo tufa na ndoti ala kwa sosi akoka pana yaninga na akuta zoti kodo sosi aike lo sosi lo ke président ti comité international ti Joya si lo Sarani singa na yati lango oshoso ala kwa sosi akoka pana yani aike kangbi andarati ala singa ala eke mwande amena kota moyanga ti tene amumbini fini popo na bumbi ti Joya na akpale sosi lo ke timbi tere na ni ali ti angu sosi eke da wala 16e siècle. Elondo na mbage iti voilier kiri na gbata ti bongi ti fana la so ekigi na ndo tingengele sango sosi e ka nga tia kuta sango titi la piso na ngati kodro singila na la koso ko fadika pana inati asango so ya kola londo pepe ke tim na ndunga miombe teneti asango na ngati muzu franzi.